mukobere kitofe muganda mukobere maka imumba naye mako woku TikTok ti direct akugwengere mako woku TikTok asina mako woku TikTok aswaza Kale kulo Demas omubede tina ndidyayo olw'omwana na olondese ng'oli mukambwe andi mukambwe kekigemagana kubembya abasoga ntabukamu nze ndowooza nti bobaddi bwabembe nze nakoba nti nze tirimenti kulembeza nze nga Demas sobola okuba nga nze ndi wakabi aye nze nkulembeza enzaalibwa nzaalibwa busoga oli tiimu ki oli tiimu Makadde gwe tiimu Flower Girl ina tiimu ezira tiimu kutereza bino biziramu na tiimu biki bino byakutereza nakobera abantu kituufu kyetirimenti okobera kituufu Maka akola bubi akola ki mu byonna byonna kyakola kibi Maka kunanga ni ku respect jaweebwa ne ku byalo javwa amaani gali na kintu okuba director ti kyangu abaana abali line Maka bamukobe afuna instructor kuisimulie Maka bulirwe yinza mu isimu oti ava mu Maka yafuuka ekintu ekitagasa abantu abajire ku mikutu ja TikTok ni babona bu video bwa Maka avumya abembi bangi bakuba nti abembi abasinga bayini kye bakupweka kye bakuuma tibasobola amwiramu Flower Girl omwana muto omu asobola okuyiramu era nsubira Maka ayinza okuba yalida mu industry nga yenda asiba bangi kuba ninze yavuma Flower tinga iwakuvumira ki nze yavumako eri aka video ke bandaga nga ali kumva betwasondera nga kyakolaga sente yatubisamu egaali tonatona aye nga kyetulikola kusonderani nakawira mbu mwali mulira ku kyakolaga sente aye nga butimbegaano Maka n'obwa Maka bwe ife tuba tuyamba bwe tisaayo no tuidya ku Flower Girl sente era tuidya ensubira twenda kwesonda mu tuwe Maka dali kwenda kuba yayinza okuba ali kwenda ku Flower Girl ki sente omuntu okuba nga oli director wa isomero eri ebigambo mu public naddala nga eri omuzindalo gukulinzemu oba kamera eri ebigambo byotafulumya Maka afulumya n'ebigambo kyotasobola afulumya nga zira kamera bodi olozo gakumanina imwe vani kugakumanina gonge eriyo beyako baliko ali bakusanda igemuki tijja kukyogera njako Maka kusandaga iwo banga niwo muzaire ngotwala ku isomero lya Maka omwana noba na TikTok noba na video da Maka kikuongera ku nido wale to undi ngawulire bigambo byotero obona ku byakozesa kiboneka bali abazere bayidinga mwembi omwembi ni TikTok byandawulo Maka omwembi tumutole kumbali tule ku Maka wa TikTok afana na banga ko music akutunda isomero lye no kati tutole mu music bodi tuile kuchebeta omukutu ogwavire ko buzibu TikTok bodi tuile ku oyo Maka ku TikTok alikola atya akola bulungi ku muntu oyosobola mu omwana era lingirira abembi bona abali wano toli babona mbungi bwabo Flower Girl ayinza okuba star asobola otambuza abaana abali wano aye kibagemyeko ko abana bona abavumye ngaye tulowooza ife abandi tutyayenda kufuna like singa bwe bakoba aye bituse nosizo omwana muyikomera kigambo kyokwesa oti afuse kikoko empenze ati kati ndi kukobera Maka oku TikTok kikekempe kitegeeza ki amusogo ina da kitegeera Maka oku TikTok yolizigira sayazidi Maka oku TikTok tini Maka ono director gwe tulibona nibona ano Maka awere emilimo ali mu mbeera ntufu yokobera anti director wo yayigumire aye jja ku TikTok obone Maka kyolugezo okoba nti Maka kombwe nga nobona nga Maka wanda uleino ni Maka yobona ku TikTok era mbuzi za labana nakandi aye nga no oku TikTok wanda ulo muku tidio baba muvaza bwanani ba masiki baba muvaza bintu yabanga aliko ebintu ebini muna Maka oku TikTok aswaza okay Demas iroza kye kiri kutabula abembi abasoga bazira buzibu wabula ekituletera obuzibu kwenda kudema kwetereza imabene nga abantu ife twembeere ibanga munanze nja ku TikTok okuwambona nga anumbani ate idukira Maka ye mukuru ku Flower Girl Maka yandibaire kyakubonera ku Eliani eri Flower Girl aye we Maka boyida novuma Tina iwe wavuma Blazaloni wavuma Dr. Kosaini wavuma Muzeyi Mudofu wavuma Lubowa Chemba yako byali kumunonya Tina nkobye mbu Maka yamukoba mbu yakunamira kyabazinga oba atidi waka video Maka yakagema obatina nabayikuni imbanza TV ku TikTok okwo nze ndi kukobera ni Maka alina akakunsike eri abantu abamuli okumbi abatamukobera byakola nze mukwano gwange era nja mukobera ekyokola leero TikTok eyo ni kamera de muli nado
Yazidi YY Media eriyo kyekuongeireko eriyo kyeyongere ku bembi YY Media nguli wagikolesa okwatakinga abembi nguli eziraida gyoli nze saa eno nini bala yange kyasinga ogitunda yali YY Media buli mwana yagibona ku TikTok baida twabona wa Yazidi TikTok ya maka yandibaire yongera ku music we n'isomero TikTok ti yandibaire yaga ku mani na iwe okitegeire yandibaire yongera ku gwina mikutu je tukolesa gituyamba ku promotinga kye tuli nacho you have a school olini music atrendinga osobola okolesa TikTok ya kuongerako so kuchina kiriwo ndibona nga abembi abasinga basuga video ano ku police temuli basanufu olwamaka kyo kiyakoze okusiba flagalo kino kisobola kukosamu ku maka music career ye music career ya asobola kukuba concert mumuloba kuida be maka ye mwene music saa eno kino kikosa flower galo kyali ikola kikosa maka kuba maka endongo aliyo tiyagivaako naira endongo ya maka yagivaako naira kuba nze bucha muli angali mu active music yali yakafulumya olwemba twakuzampaka oba wena toli kusobola alwatula bwe omuwagiza ali ajalo atula atya so kyendi kwenda okukobera nti endongo ya maka ye yayikaikana muko yaba businessman nti ali mu by'isomero kati kino saa ena eri ali mu active music yaba ye yavwa mu music flag ali mu active music era ni saa eno baba musibye nasola mu ikomera eri ekivulu kye bali mu banda sente okitegeire ye maka asobola okubanga amala n'omwaka ngezza bivule bali mu banda kusente kubanga music ayinza okuba yamutaku kumbali yatandika yajama iso n'ebyaki n'eby'isomero watia lwaki tuli bakambwe ine eri abaana eri flower girl Flower omwana muto alina abonera ku maka iwe maka obanga niwe wasooka okuvuma flower girl bwakwira mu lwaki omusiba okuvuma bwe kuba kubi lwaki maka ovuma okukutyobola bwe kuba kubi lwaki otyobola watu kokoba oti oyo afanano sene yavumbula okwayuya ebyo boli kwogera boli deregera obanga toyenda bakuderege lwaki ovaayo wa derega olusogalo baba mukuvuma olugero olw'ekisogeri olukoba ndi boba toyenda mikira kukona kona amakira agenkembo gewale amakina genkembo gewale oyo bwaba tayenda mikira gya nkembo mukona kwave mu makina gachi hagenkembo atayenda bamuvume ave mu bivumo kati nguli bona bana abali ano bababeera maka nguli alina emisango emeka ku CPS 1 so ife tuli bantu bakulu mu industry twenda kusaba nze nenda kusaba tienda kuono nenda kutereza maka tuide wano kukubanda olekule muto waife olekule muto wo ayibona akidema nolemezamu kyona atusaba bona usaba sende meka tuida ku desonda tudikuwe aye kyobo manenti tini wo kulembera ensi eno na tini wo fuga amateeka bwobanga bewavuma tibakusiba iwe tobaine na menti kuwabira flower galo aibo bosaze wabire flower galo kizira tabu tuida kuwabye naenda bino batwetunda kubya ife tuida kuwa flower galo ajja kuvaayo ayi kikuwe ekyokwega ekifaananyi kyoli kusiiga n'engeri gye weebisamu abakubona gye bakutwalamu bwobanga oli kusiiga kifaananyi kya ntalo oida kumaliriza bubi n'entalo mu busoga ife tuyisana ekirala ife tutuli bantalo atoyogeiza bukambwe kinekyo bwobanga oli kusiiga kifaananyi kya ntalo kubanga neyavuma bwe yavuma ate n'asibye ekyo kikyo totirutalo ife mu busoga tulina engombe kwa tuyisana ekirala abasoga bwobanga oli musoga ng'osibye musoga mwino aye ng'omusibe ate nga niwe wasooka okumuvuma weetereze nduba nti bonaabona akavidiyo kano maka oida kwira kumbali otoolemu ebikugasa ebitagasa bireke ekyo maka already omubwaineku ali gano omubwaineku maka nze nkalimu mubwaineku ava agemawo nensonga kinkobe ni maka ono gwenva obonano ni direct omutuufu aye maka ow'oku TikTok alina ebizibu tidyo aliyo byakolesa me bamuwa isimu tidyo baki maka ow'oku TikTok muzibu muku tinoono okay kale ndidiwa nabo nabino byamuli kwogera oba oliawo yena aida kweterezaamu tuyanziza kulde masomo bede akobye mu maka ow'oku TikTok chikwepe chikwakempe kulde masaino olusoga chikwakempe oba neki mbwa atakabona maka director mbo maka yabwe nega nabo nega maka gandawulo ku maka yabwe na ku TikTok obeche kigambo kitegeeza kyanewe maka asinga olusoga kuba mbona alwogera bulungi ku TikTok ndidi ebigambo byakodde masa ajja kubiwulira ekigambo ekyo mwena ali kujja kukinterpreting oba oli awo bino bimuyambe kwenewe fo tuli wano tukwenda kutereza ndongo ya busoga kubona nga abembi kale tubajiza wansi abatu bagikuba kigo mizi kwa busoga nga bwembakobye abe yatandise okututumuka era abembi baifa buti ba amani ino batandise okuba hit edi kwa ni munse dokuliya mwabona bano olwemba lwalo ya Simba tuli miglasi mirembe jene nzira onte ime ku mutima oli kumpi kugunya ntula olwemba lwatonda bambi nalinjire ko neranda ni balukuba mubala na alebulira eriyo olwemba lwa acidic vocals omwana webusemba te mwana wena mutumba yakuba itisoke lotunze ensi yona ni mu America abazungu balushina isoke
endongo ningi abembi bangi abasoga bakubye music wa Amaani Laichaini wange yena endongo abagiteremu Amaani yafunye award ey'omwembi asinga muri siyiganga yena so kyo kiba kitwizamu Amaani ayika ibatandika okwekuba amaggi biki bambi fa abandi ate babitugema kwa tusubire nti oluvera lwa Flagalo okulekulibwa twida kwira drawing board bambi twetereze tubone how best to handle these grudges obutagamagana buno obwokweru maluma sobola okwimalanga uti atugire ku police aikisa kuluma bembi nokubona nga Flagalo bamusiziza mu kaduku lwe mafubira ensonga oboli awo debako bambu maka yandeberenga adetwala mbukulembeze bwa bembi babanga bambi betereza ndi yazidi yosigira akali subscribing please go ahead and subscribe like and share our videos ni wangu mati kweka yemvuira wena jensa bandi tutumulo olusoga kukagoida na kulega ni kunkabida busoga bana tweyagale tutyange kwa machina imweni abasoga mubuke mwibanga ndikwendo ikirize nte kyokuba omusoga okuyiya kwa kibumba mwenene yagera olebwa kuvuma olukogera olusogo yogerera irala era nendo mwire mu lusogo tendi wakabi otitonka nga ndi wabona lataife ni kyabazi